Gaborone mme ha re tsena mo go tsone Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse ditshupo tsa Ghanzi go bo di thusa go tlhabolola mahama wa temothuo le go ralala lehatshe leno ha bula semmuso ditshupo tsa monongwaga tse di mo ngwageng wa bo 50 a re ditshupo tseo gape di nile le seabe se segolo mo go tlhabololeng mahama e mengwe le matshelo a batswana ka kakaretso ka jana di netsa thama mebereko le go nna boremelelo jwa ko dikgwebo di kopanang teng go ikgodisa Tautona Dr. Masisi a re go boala le ditswe go bula ditshupo tseo semmuso go mo itumedisitse ka jana temothuo e lengwe ya tsa konokono tse puso e inakantseng le tsone go rudisa itsholelo ya lehatshe leno le go tlhabolola matshelo a batswana. In all previous annual sessions of the show, it has succeeded in producing a conducive environment for farmers, the business community and individuals, while creating employment opportunities in the transportation sector, catering services, hospitality, artworks, creators and performances, not only for the people of Ghanzi, but also for other places from outside the district. The Ghanzi District Agricultural Show has therefore positively impacted the growth of gainful farming, not just in Ghanzi, but throughout Botswana. This is evidenced by the achievements of some Ghanzi farmers whose exhibited animals have previously excelled here and went on to win championships at the National Agricultural Show. Consequently, many have been inspired into the venture of farming, while some have grown from being small subsistence farmers to become big commercial farmers. Resaleho Tautona Masisi wa BOTSWANA Susan Ramoswane po go ditshupong tse di tsweletseng tsa temothuo ko Ghanzi. Tautona a re ele morotloetsi mogolo wa Vision 2036 o rotloetsa batswana gore le bone ba bele ba bangwe gore ba tokagatse matshelo a bone ka jana maikaelelo magolo a tebelopele ya lehatshe leno ke gore mongwe le mongwe a tege. Ke aba ke simolotse ka kgomo tse dintse mo sekeng la me le mo magadi wa me matona ntlaletsa le ba bangwe ba dikgwebo le batswana hela ka lona ya e le sekao sa gore ha re gatela pele ra ko Vision 2036 botshelo ba teng re batla re be go ntse yang gore tseo go tlase o itekang a thatlogele ha godimo ka gore ka 2036 e tla be le kgoro mantlelentele hela mme ke rana ke le mampudi wa 2036 ke nna morotloetsi mogolo wa yone ke nna mampudi ana ka gore ke batla gore le nketse le lona le ha o sena poyo ka ya bang o kgona gore wa be sa aparo kana koko o kgona gore wa be setilo o kgona gore wa be diaparo dikobo o kgona gore wa be sengwe se se ka tlhatlosang o mongwe ha leng teng. Morui mongwe wa monanako Charles Hill o nnile lesego ka Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a etela lesaka la gagwe ko ditshupong tse di tsweletseng ko Ghanzi mme a reka dihutshane di hera bopedi mo go ene. Tautona Masisi o rekile mo go Red Toy Kachiova yo e leng morui wa dihutshane ko Charles Hill mme a ruetse ko masimong a New Kanagas. Dihutshane tseo di akaretsa diphelehu tsa mohuta wa Meat Master, Field Master le dipudi tsa Kalahari buo. Re Kachiova ke mongwe wa barui ba ba dirileng mo karolong ya thuo ya dipudi ka nngwe ya tsone e gapile setsele sa Grand Reserve Champion of the Yard. Ditshupo tseo tsa Ghanzi di simolotse beke eno mme gape go ipelelwa dingwaga tse di 50 di ntse di tshwarwa. Monongwaga di ikaegile ka molaetsa o totomatsang tiriso ya maranyane go hetola ka ga temothuo e tsamaisiwang ka teng mo lehatsheng leno le le lebile mahama o go thusa go tswakanya itsholelo. Harentse re a letsone baithuti ba basetsana ba dikolo tsa dikgaolo tsa Kgalagadi le Bokone Bophirima ba le 20 ba ba neng ba belwa dibaesekele ke lekgotla la Merck Foundation ka tshwaragano le mohumagadi wa Tautona Masisi ba ne ba kgobokane mono Gaborone ko mabaleng a Lekidi go ruta go palama dibaesekele tseo. Mme Masisi o tlhalositse ha dimpho tseo di ka dirisiwa go rokotsa le go tsosolosa lorato la metshameko mo baithuting. Ke letleletswe Somale kae kapego.
Tiro e ya bopelotlhomogi e dira ka fa tlase ga lenaneo la Educating Linda le le tebagantseng le go nonosa ngwana wa mosetsana mo dithutong ka go fiwa thuto e maleba. Se se solofetse gape go thusa go tokafatsa maduo le go fokotsa dipalo tsa bana ba ba tswang mo dikolong ka ntata ya go tsamaya sekgala se se leele go ya dikolong, selo se se ba baya mo diphatseng tsa go tlhaselwa ke dilalome le diphologolo tsa naga gareng ga tse dingwe. Be creative. It doesn't necessarily have to be the conventional sports. Here, we've got bicycles. I know these bicycles were meant for access to education. It was cycling, but cycling connected to education so that they can go to school. But why can't we have cyclists? 2 cycling competitions in South Africa. Why can't we have a group of youngsters representing us? By the Cape Town cycling tour. Joburg 94.7. You just take 5 and it is life-changing. Baithuti ba ba abetsweng dibaesekele ba supile fa di tla ba kgaolela mosepele wa go ya dikolong. It was really difficult for me to go to school. I was walking 15 kilometers to go to school and 15 kilometers to go home. So I was walking a total of 30 kilometers per day, which was really affecting me academically because I'm a bright student. Tumetse mo go maswe ibile ga o bona yana ke tumetse ka mašhla a godimo ibile ka go bina ke tsana kwa hukuntsi ke nske sotlega ke tsama ka dinao phakela ke go tswa ka 7 go sina se ke sepalamang ene malo ba re tswa ko sekolo batho ba re lela ka koloi ke be ke taboga ke khopega batho ba batla go nkgoga re itlhaganela ke itumetse hela thata le netse baesekele gompieno ke tlane ke tlhwala ke tsama ka baesekele go le monate medem. Hakina transport ki tsama ka dinao so ha ke tsama mphakela di teng and then ha ke ora go sekolo ke a ithela ba bangwe ba simolotse di lesson. Mogolwane wa thuto kwa kgaolong ya Kgalagadi o tlhomamiseditse mohumagadi Mme Masisi fa ba tla tlhokomela dimpho tse. This exercise needs the leadership, the community leadership. We'll have to call Bokosi, Councillor, because we know very well that these bicycles, I'm telling you, 3 days from today, Bo uncle will be fighting our girls. Baithuti ba bangwe ba basetsana ba le 20 ba tla duelelwa sekolo le go rekelwa paka yotlhe ya sekolo mo ngwageng tse 5 ka fa tlase ga lenaneo la Educating Linda. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television Gaborone. Bontsi jwa Batswana ba santse ba thaela kitso e lekaneng tebang le makalana a teng a go ikuela a thailweng ka maikaelelo a go rola dingongorego ka ditirelo tsa tsatsi le tsatsi tsa maphata a puso. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa ofisi ya mosireletsi Advocate Stephen Triakgosi mo Gaborone ko putegong ya bobegadikgang e thagolelang tsela ditshupo tsa mahatshe tsa International Ombud Expo 2024 tse di solehetsweng go tshwara kgwedi eno e ya hihing go hita kgwedi e tang e thola malatsi a le mapedi. Mojadi Mokibelo wa pega jaaka ofisi ya mosireletsi e shile maitamo a go nna le seabe mo go tsamaisa le go diragatsa molao le go thomisa dikgang di akaretsa go thoka go nna le maitsholo a amogelesegang mo ditirelong tsa puso. Hela go supia ga setšhaba se santse se thaela kitso tebang le one makalana a thailweng ka maikaelelo a go reetsa le go rarabola dikgang tse ba kopanang natso mo ditirelong tsa puso. Mme go ta ga ditshupo tse go ta ka nako e maleba ka jana go ta aroganwa ka dikitso le methale ya go isa thuto ka setšhabeng ka makalana ao a boikuelo. BORARO in the Reserve SIM card is an oversight agency. The Public Procurement Regulatory Authority. Go makalana a le mantsi a boikuelo a akaretsa DCEC, Directorate on Ethics and Integrity, BORARO, PPDAB gareng ga mangwe. Re lemogile gore Batswana ga ba tlhaloganya gore makalana a thaetswe go ka araba matshwenyego kgotsa dingongora dipehela tsa bone. Ka jalo nngwe e dikatego tse re di solehetse morago ga ditshupo tse ke gore Batswana ba bo ba ka tlhaloganya botoka ka makalana a boikuelo. What oversight and complaint handling mechanisms are there for them to raise their complaints to. Go nonotsha dikitso tsa badiredi ba ofisi ya mosireletsi ka dikgang tsa ditshwanelo tsa batho ke nngwe ya dintlha tse di lebilweng ko ditshupong tseo.
We've been trying to capacitate our staff so that they understand exactly what re le ofisi ya mosireletsi teba le ditshwanelo tsa batho re ntse re nonotsha badiredi ba rona ka dikitso go akaretsa go isa bangwe ba bathothomisi ba rona kwa makalaneng a Kenya National Human Rights Commission le la the Commission for Human Rights and Administration Justice of Ghana a ke makalana a di gogang ko pele mo dikganyeng tsa ditshwanelo tsa batho ebile a hilwe teseletso ya go dira ka ga molaong. When it comes to matters of human rights, in the sense that they have always maintained an A status accreditation. Ditshupo tse tsa the International Ombudsman Expo 2024 di tla akaretsa diofisi tsa mosireletsi di heta 500 go akaretsa le makalana a ditshwanelo tsa batho go tswa mo mahatsheng a heta 100 mme a tabo a supa maitamo a diofisi tsa bone tsa mosireletsi ga mmogo le ka ha ba dithabolang ka teng go araba matshwenyego a setšhaba. Moja Timokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. motho re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana mothusa mogolwane wa company ya DBS e itebagantseng le kgwebo ya ditemane Refurbishment a re morago ga ngwaga o bokete wa kgwebo ya ditemane seemo sene sa tokagala ngwaga o ne o simolola melebelo la go kotsega ka ntlha ya dikgwetho tsa itsholelo la go ntse jalo company ya DBS e dirile kgatolopele e kgolo mo go diragatseng lenaneo la ditogamano la Origins mo sephatong sa ntlha sa ngwaga go rata moranyane ka dintlha. DBS Group ke company e nang le bokgoni mo go betleng ditemane mo go diepeng mo go dikgaoganyeng ga mmogo le thekiso ya tsone. Morago ga ngwaga o neng o heraherwe ke dikgwetlho ba DBS ba ne ba simolodisa togamano e ntšha ya Origin Strategy go tokafatsa le go oketsa boleng jwa kgwebo go tswa kwa maepong go ya go thekisong le go tokafatsa go itsetsepela. I think it's fair to say that we started off 2024 Ke akanya gore go tla bo go siame gore ke re simolotse ngwaga ono go se motlhofo ka dikgwedi tse thataro tse ntseng re dira mo go tsone. Ke gone go nnang botoka kgwedi tse tharo tsa ntlha tsa ngwaga. Me fela jaaka ke boletse re simolotse go le thata mme re simolodisa lenaneo le ka lone re ikaelelang go tokafatsa maduo la Origin Strategy le le nang le dipilara di le 5. DBS Group e direla maiteko a go rotloetsa tlhabololo ya batho le dikgwebo. Ga re lebella ditiro tse re kgonneng go di tlhama o tla lemoga gore re kgonne go tlhama ditiro tse di fetang 2,800 sa le lenaneo le le simolola mo mafatsheng a ntshang ditemane a re berekisanang le one. Go solofetswe gore seemo sa theko le thekiso ya ditemane tsa tlholego se tswelele se ntse sa amega ka ntlha ya mmaraka o sa iketlang. Go rata moranyane, BTV News. Gaborone. Mopegong e digarelang sekolo se segolwane sa Okavango ko Gumare se se butsweng ka ngwaga wa 1983 ga se sa thole se le mo maemong a itumedisang mo nakong eno. La go ntse jalo baithuti ba Botswana Defence Command and Staff College ba tshwaragane le company ya Dulux Botswana ba ntšhaditse mantwana a borutelo a sekolo seo e le maitamo a bone a go tokagatsa thuto mono. Tani Tshukudu ka pego. Go ntšhafatsa sekolo go dira gore se nne phepa le go totlomatsa boitekanelo jo bo siameng mme se se godisa maitsholo a badiri ba sekolo le baithuti le gore maduo a bana a felela a tokafala. Go ya ka dipatlisiso go tlamela ngwana wa mosetsana ka mesangwane ya bomme go ka oketsa sebaka sa gagwe sa go nna mo sekolong ka 30% le go oketsa dipalo tsa go tla sekolong ga bone. And as an education and training provider ourselves, we have taken a deliberate decision for Rona. Our corporate social responsibility shall target the education. Ya ka re le sekolo e bile re neela bathuthuto re tse re tshwetso ya gore mo go direleng setšhaba ga rona re tla itebaganya le mhama wa thuto. Re batla go dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno. Jaaka go tlhalositswe re ntšhafaditse matlo a borutelo a le 35 go go jelang teng le ntlo ya boapelo tsa sekolo se segolwane sa Okavango re tshwaragane le ba Dulux Botswana ba leng teng fa gompieno. Staff room here at Okavango Junior Secondary School in partnership with Dulux Botswana,
duly represented here today by Re Moses Mwaluka, the CEO. badiri ba nna moko thata fa ba direla mo tikologong e kgatlhisang. For a good working environment, somehow it is motivating. It motivates our students. It also direla mo tikologong e kgatlhisang go dira badiri le baithuti moko thata se se raya gore re rotloediwa go dira ka botlhaga ka go tokafatsa selebega sa lefelo le re berekelang mo go lone le tla dumanana le nna gore go direla mo tikologong e phepa e le ntle go tiisa moko. Environment, obviously you will agree with me that it is motivational. Wa motivate the hela ha o le motho. Baithuti ba sesole ba ne gape ba tlhatlhelela bana ba sekolo sa S6 ka botho le boitshwaro jo bo lolameng go ba thusa go ntsha maduo a nametsang. Tiny Chukudu, BTV News, Gumare. Motho wa pego e o re gogela go tsa metshameko le Ntebogang Sebetlela yo ye mensente. Tla ke go leboge wena kgomotse go tukile mo tsena tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Ntebogang Sebetlela. Dikgaisano tsa di-Olimpiki di tla bulwa semmuso gompieno ka pulo semmuso e tla dirang ditso e diragala kwa ntle ga dikago tsa mabala e le la ntlha mo nokeng ya Seine kwa Paris. Badiragatsi le baemedi ba mafatshe ba tla ralala noka ya Seine ka dikepe go supa bontle jwa dikgaisano tseo tse di tseneletsweng ke dikete tsa batshameki. Gone kwa pulo semmusong eo sekgantshwane sa mabelo a 200 meters le 100 meters sa monoge le tsile Tebogo le Maxine Egna wa motshameko wa go thuma ba tla bo ba eteletse setlhopha sa Botswana pele ka flaga ya lefatshe leno e tla simololang maitsiboa. Setlhopha sa Botswana se simolola metshameko eo ka moso ka motshameki wa go thuma Andrew Robinson o tla tsayang karolo mo 100 meter breaststroke ka nako ya 11 maphakela fa mabelo a tla simolola ka kgwedi e tlang e tlhola gabedi. Dikgaisano tsa monongwaga go supiwa fa di lopile madi a kana ka 9 billion euros a ko tlase go feta dikgaisano tse di setseng ikile tsa tshwara di akaretsa tsa ko Tokyo, Rio de Janeiro, London le tsa ko Beijing. Bontsi jwa madi a dikgaisano tse a tswa mo di-company tse di ikemetseng ka nosi, thekiso ya ditekete le teseletso ya kgaso. Fa re tswelela lefatshe la Botswana le tla nna le kemedi ya bathumi ba le babedi kwa metshamekong ya di-Olimpiki. Bobedi jo ga Maxine Egna le Andrew Robinson bo iponetse phatlha kwa di-Olimpiki ka wild card mme ba tla phadisana mo 100 meter freestyle le mo 100 meter breaststroke ka tatelano eo go simolola ka moso. Segolame baeng. Le kawana la Botswana Robinson ke ena da thankgola phadisano ya lehatshe leno jaaka a taba gaisana mo 100 meter breaststroke ka mathatso pele Egna a tsena kgwedi eno e le 30 mo 100 meter freestyle. Mokatisisi Dingulwazi Sibanda a re ipankanyo ya bone ke a maemo kwa godimo mme ba ntse ba bereka thata mo go tokagatse dinako tsa bathumi ba. Sibanda a re go a Paris ka wild card go ba go etile go dira ka thata gore ba tswe kwa ka maduo a botoka. Honestly, you never know. On a good day, setlhopha se ipaakantse sente ga e sale re goroga mo Paris ebile re solofela fa re tla tswa ka maduo a mantle. Let's be hopeful. They are ready. It's just, it works on your nerves that your results are going to be the ones to come out first. I'm very excited. It's been a long time in the making. I've been training for many years for this event. Since I was a little kid, I watched on the TV the top swimmers in the world. I knew I wanted to be there one day, and it's only the start. Ke itumeletse go ipona ke ta ke phadisana mo metshamekong ya di-Olympic. E sale e le toro ya me ga e sale ke le monana ke simolola motshameko o wa go thuma. Mo nakong eno ga ke itsenye ka fata sa kgatelelo epe ke batla go thoma rekoto e ntšha ya me. We'll see how close, how high I can get in the ranks and just make my debut and put in all the work that I've been training for the past few years and let it come to be. Sebanda o ka ile gape ha mo nakong eno setlhopha se itueditse seemo sa bosa sa kwa Paris e ile ba malala laotse go simolola kgaisano a re go bereka ka thata maikatiso ke sengwe sa dilo tse di motsepamisa maikuto gore setlhopha sa gagwe se ta dira bonte kwa Paris. They qualified by universality places, but how it works is that we were trying to qualify. Re tlile di-Olympic ka wild card fela
se sa re kgotlatsa go dira ka nata go tswa ka maduo le setlhopha. Places came out on the 2nd of July, so our swimmers are ready for this event. It's super exciting. I'm so happy to be representing Botswana. Obviously my first Olympics, so I'm super excited. Very ready. Ke itumetse fela thata go emela lefatshe leno mo di-Olympic-ing ebile e le la ntlha ke tsena metshameko e ke na le ngwaga tse 4 ke ntse ke ipaakanyetsa. To achieve a personal best and a new Botswana record. Jaaka kgaisano e tabe simolola matho othe a taba lebile setlhopha se sa swimming gore se thome dinako tse dišwa jaaka ba tshwere tsholofelo ya lefatshe leno mo go oketse dietsele tse 2 tsa lone kwa di-Olympic-ing. Segwalame baeng BTV Sport. Mogolwane kwa lephateng la thuto mo kgaolong ya BORARO Andrew Ernest o phuputhile legetla ba dikolo tse di ikemetseng ka nosi go nna le seabe mo go thuseng gore bolla talente go tswa kwa moding segolo jang mo metshamekong e santseng emisitswe ko dikolong tsa puso. Ernest ka ile seo ko dikgaisanong tsa mabelo se dirulagantsweng ke dikolo tse di ikemetseng tsa kgaolo ya borwa mono ga borone Kagiso Molelekwa. Ernest Are nte fela le gona le seabe mo gore boluleng talente go tswa ko moding dikgaisano tse di thusa mo go bepenyisa go ya bana mo metshamekong ba sa le ba botana le seemo sa metshameko ka kakaretso. Bo Tebogo started here, Bonagel Amos started here, and we are grooming Bonagel Amos. Bagaka ba lefatshe leno ba simolotse go nefa mme le gompieno re ribolla bagaka ba ka moso go tswa mo dikgaisanong tse di kweletse di ikemetseng. Mo nakong ya gompieno ga rena metshameko go dikolong tsa puso mme re bereka ka thata go e busetsa. Ke dumela fa eta tisa tirisano mmogo magareng ga rona re le puso le dikolo tse di ikemetseng. Ke dumela gore go tsile go tswa batagi ba thota mo dikgaisanong tse. Thuto e le nosi ga se yone ya ganyisa go e siameng metshameko le yone ka tisa katego. Academics that makes you successful. Even sports can do that. Sport is such that there is almost always a winner and a loser. Winning or losing is just part of life. Mo metshamekong o ka latlhegelwa mme ga o ka ke wa fenya nako le nako se se botlhokwa ke gore o dirise dikgaisano tse go ntsha ga tshweni le go supa bokgoni jwa gago mo godimo ga mo dirisa dikgaisano tse go amogana dikitso le batsayakarolo ba bangwe mme letsatsi la gompieno le le neela sebaka seo. This day is an incredible opportunity to make new friends, foster new bonds, and to share the crucial values of camaraderie and sportsmanship with your peers. Dikgaisano tsa mabelo tsa basimane le basetsana di kgaogantswe ka dikarolo di 3 go simolola ka under 8 go ema ka karolo ya under 13 mme di tsene ke dikolo tse di ikemetseng di le 11 go tswa mo kgaolong ya BORARO. Bosimagi dikgaisano tsa monongwaga bo gapilwe ke sekolo sa Thornhill ka dintlha le 846 ba sala morago ka Northside ba ba kokwantseng dintlha le 730 fa sekolo sa legae primary ba feditse mo go a boraro. Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko sa nako ya boraro thulaganyo e tselela le kgomotsa go tukile. We do mistakes or make mistakes all the time as we execute our duties. We should not be afraid to make mistakes, because if you are not making mistakes, then it shows you are not making decisions.